Morning liam ka ngai lut kana mi ti ho zo se na bon chawin jingka pha chule happy sunday wish ka hin bol che in a hi February ni sim somni la ni sangni le somni la go lampi media jingkal tu so hin ngai kana mi ti ho zo se na bon chawin ka hin lem che ove lampi media channel a hung lut tha so piula naw subscribe bol nai lo ho in channel ki thopi na in subscribe ni hin bol pi che ding vin na mi pi te henga nge na le tim na avialin ka hin nei ki ne tuni kho a pha chomcha ikeolim na deu topic cha hi ale phar sot pi isa kho ki ba pi milong ho in lamka to kangpo pi ki zut man lampi ai khatan pi u chuki teng le government to am ho in hi chalam pi thua hi talks aneyu tu in itoping achun analut pai pai jing tau hi te I het ma bang wachun achi sa la apa na hin sangni le somni la go apa na hin kumthani kho apa na isa kho ki ba piu milong ho hin songpi to Kanggui ki zut man na lampi hi na sata a hin ban blocket ana bolovin so le blocket a bol ki wi hilova am ho in ko ki cha te hi su gen theina le chuteng le ko ki cha te hi muda na jong tampi hi anane win chikiu chu hilova ei ho lampi ho jong hi am ho in lagar road hi government head pi na beya hi cha lampi hi kisim hi ani channa kei ho gamsungin am ho in ade dan danin na atong win chule ade dan danin a umuve athum channa kei ho gamsunga hi kani le am ho in aboluvin chuteng le christian ka he ativin am ho in thu a seveti in jong isa kho ki ba piu christianity ki ba piu milong ho in ku ki cha te dona ding le ku ki cha te ei ho against in na tampi hi anatong win a hi I het ma bang wachun sot langa jong chu hiti a hi am ho in lampi a khaje in nu te ho in jong ki phinna strike ana bol ovin chuteng le rally jong phebe hi in a bol ovin a hin la Four Hills naga community ti a ki min vo ki loi khom ho in ei ho thil bol le ei ho gen thein ho hi am ho in imacha in jong in a gel pi povin a hi achi sa sangni le son mi la gop nisim som ni kho a chun Four Hills naga community ho to Manipur government ho in talks anein songpi to Kanggui ki zut man na lampi chungchang a hin am ho hin ki ho na anei win a hi am ho aki ho la na dung zui wa chun ahung lung ding ni sim som ni le thum sang ni le som ni le go monday ni khwa pa na hin lamka to KPI ki zut man na lampi hi chi theding a hi tai ti in am ho in press release a hin bolovin a hin la Manipur sarkar to am ho in ki ho na talks anei wa chun agreement tampi hi ananei thawin chikiu chi hilowa am ho in zong government ko mahin demand phaweb jang anabolovin a hi akhat na am ho in demand abolo cho hi ale kei ho gamsunga kei ho phalne beya koi macha in lampi asim thei loading chele acham chama thil imacha abol thei loading ani channa so group hi han lang non so group hi jong le kei ho gamsunga hi hungwa le le thei loading athum channa thingnoi kiti phat phat chu naga Milong chen na a kuki thingnoi kiti phat phan hin umjang thei loading chule kem ho jong ki sa thei loading a hi ti in jong am ho hin government ho to chun kinup to na agreement khat anei win a hi hiti a hi isa kho ki ba piu milong ho hin asei be kitna chu hi ale ali chan na a kei ho gamsunga kani le ki bol ho jong akin thei pe na su mang ding su theng ding a hi ti in jong am ho in government ko ma chun nge na anane win chule hi chilampi ki hon na dinga government ko ma am ho in demand a bol jong chu government in accept ana bol pi evin a hi alangkhana ga sei thei dinga chu ku ki cha te bowin zalei ki bol a hi po in am ho in jong zalei a bolu a hin la ku ki cha te in ei ho in zalei I bolu kani le I bolu hi central government anga ade sana ei ho thil bol hi kilang de sat a hi milong ho in jong abolu am ho in jong kani hi han lang chule number 4 hi han lang black business hi am ho in jong abolu a hin la mai lei ho hi han lang chuteng le milong ho hi jong le Manipur gamsunga thil ki bol aphalo zo se hi ku kite bol hi ti a am ho in ai ti apana central government ko ma memorandum ana pe lut jing ke yu a hi tu le tu a zong hi songpi to Kanggui ki zut man na lampi hi a hin honu a hin la ipidin muna hung da ham ti hi ki sei thelo a hi je chun nammi pi te ho in ichi wa zong le chi le wa le ho hi ki chi theyu hi tin chule ei ma documents ho
abon cheken alhing se nin ki po jing hi te ti chu kanami pi te hi nga he sa na le thu phon hung ki nei ki hi I het ma bang wa chun tulha velin zong chun litan munahin tangkul ho in ei ho kho phe song ana hal ha kin win hi chi song hi nami pi te in I het so ke do kata asanin a hi cha am ho in asai na wa cho hi ale Christian am ho hin press release hian lang chule ipi izakai thil abolo hi zong le ei ho do na hi na tampi atong win chuting le amo kukite hi Christian ka he ti wang win amo hi a Christian hi naw zong apudo thei po ve ti in ei ho na sata in dem na sangta anane win a hi alang khana ga sei dinga chun litan Kuki village sare khong ahaluwa chun ei ho hovin ho jong ana hal thau win a hi chowa kona imu do theu che hi ale ukeng ni ho hi amin meya Christian amo ho hi pathian ni kho Sunday ni kho phating lubo hin Christian ki so ji uwa adang phating la hi non Christian ho sanga kho zo ji he ti hi nami pi te in inake he dinguwa thuphon avela hungki nei kit a hi ade sana milong ho hi han lang tangkul ho to kinai vela cheng hi han lang chule a cheng khom ho in jong amho apana hi akin thei pena ki hin do ding le amho gamsunga ko na hi hungpo do ai ho Kukiland nazat nami chen na kho a na hung chen lu ding win nampi media in nam ngai lu na zala nami pi te hinga tu phon le he sa na le tim na avela hung ki nei ki da hi achi sa ni sim somni sangni le somni lagup ni kho a Foothills Naga Coordinator FNCC ho to JCG Manipur government ho thalenga amo in talks ani khompi nawa FNCC in Manipur government hinga agreement tampi chuki tingle amho in government koma atu sei ho hi alang khana chu iga agel dinga chu hi ale amho hin ei ho against ti chu ei ho namsi pei ho dona kyu hitalo ei ho ko ki chate ho hi eng hot na a hi lo wale amho gamsunga hi ko ki chate cheng thei lo ding dan chuki tingle ko ki chate hi imacha abol thei loading amho bovin agam sungu wa hi power a chai do tha anei do amho in government hi han lang chule lampi hi zong le thilzo se hi amho control nanoya umding hi amho in adei sa je wa chu so group hi han lang non so group hi zong le naga gamsung monga hi amho hi koi macha thei lo deu chule chile wale zong hi abol lo deu hi ti a hi government ko ma hi ngi na ananei zo hi hichi apana I ho in zong ki hilna a chuting la imudo thei khanu chu hi ale chidang namdang ho in ban agam sungu anam sungu a choi sang theya la hin ko ki chate in tu ni chan ge ya ipidinga igam sungu le inam sungu hi I choi sang thei lo ham ani chan na achi sa sang ni le som ni la thum me ni sim thum ni kho apat sang ni le som ni la gup chan hi ko ki chate in panglowa galatol hin nayu galatol je a hi nu naw chapang hi han lang chule simlai chapang hi han lang minu mi pa in gamlen na madinga a hin kho izat a hin phal hitam chikeu chu hi lowa in le lo izat ki hal la hitam numei chapang amalam hin kho izat se hitam lekha sim theilowa chapang ho izat hitam ti hi namlam kai ho in ponat na ipidinga hi inei theilo ham chidang namdang ho ivet na le amho hin agamle anam alung set nu chuteng le agamle anam alung set kiu hilowa asunga cheng mipi ho jong amho in lungset na aneyu hi hibanga chun ko ki chate ei ho in jong lungkhat ta khanin pan la kho mo hitin ei ho in lasim bo se hin thil hi bolpo hitin ato jong tongu hitin chule lungkhat ta khanin pan la kho mo hitin lamkai ho in thu khat asaya le mi pi in lamkai ho hi to son no hitin chule lamkai ho in jong mi pi lunggel ho jong hi he thimna nei ding in ade sana lamkai ho ko ma nampi media in nam mi khat hi na zala avela tim na le ngi na hungki nei kit a hi iti lo wa le ei ho in mabana na sata a boina hi chisa nga kho zo zo hi i hin to be che che do hi Foothills
naga community FNCC ho in atu sei chu Lamka naga sei dinga kukicha te ya dinga chun thima le doma chu a umma ma zengin a hin la amho in agamle anam angai lu na zalu le agam sunguwa amho bovin power a choi ding chidang namdang ho hi amho khutnoya sa te ding ti hi amho lungtup khat a hi ze a chu government to amho in agreement anei na wachun point hichi point nga hi amho in government hi ngangi ana sangta ananei vin a hi hibanga chu government to ngampela talks nei theding le government to ngampela ki ho theding I ho kuki society sunga jong lamkai ahong ki sep do theine ding in nami pi te in pathin henga itaw na win anagel do jingu hi te ti chu nami pi te henga nampi media in nam ngai lut na zala tim na le he sa na thu phon hung ki nei ki hi February ni sim som ni le thum sang ni le som ni le gup tu ni ading in thusoh hi chan hin ki chai tai thusoh hin ngai nami te ho zo se na bon chawin pathinin iumpi jing tau hen